Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngut ki Samla kila do no yala ka jong ka jingem hadian pa kila Ngam Jyllop hakawa Umngi ka lenti ban let chama karwan hajan ka Hot Spring Southwest Castles District ki telong kubor kilia tho bagane ka jingja kala jia henen ka janmet ka khat santarik nailar ka badai ka sngi Independence Day hakapor kamba saw shiteng aa kat bagane ki Samla ki danga sum hakane ka wa Kini ki Samla ki balado ya ka jingem kilong Samla bakordor lingdo mauplang arpau arsnem ka karta nakasnong Mawlai mautawar. Bat Samla ban kintiudor pada kasien arpau snem ka karta na Mawlai nong malitri. Kat kum ki telong kubor laya tu ru ba kini ki siparalong ki don henreungun bat henen kasngi ka khat santaring kilami na shilong banwan bam khana sha kani gawa. Deha kapor kumbat saw shiteng aa hadian bakila depshet deptiu bat shwa ban bam jano kine shi paralo kila letsum bat ha ka jing bakla kine arngut kila Ngam Jyllop ha ka negawa bat ki pulet special SRT kidang penlong ya ka jingwat hadu ban tho ya ka nega kubor Ini nakaliang jong kakur tak set. Hidap taka susi kaba tang kaba onja ni ka. Kakur jong ni tak set. Tapi syak ni menen uwe nakdeng jong kakur jong ni. Ban kentidor. Pada kaset ubah di harajing yawan kai piknik sini siapa bakot kot ini kawa Umngi kawa le ami nasulong kiwan nang ta kam piknik basasi akan sau je sau seteng ni nyok je pa arungot nak teng jeng hindrungot di bawan sini nak kajuk kadang nak Mawlai tak kaki arungot kira kum dari jeng bakla dia ji kita kum Ngam nak sepom. Saya kebidai kan ni tu ini nak yang ka kerja cepat perlak kerja tiba kantan tu bawan menen ada kerja susi kau kami kungna di pahing asam tang kakor tak set kaji yang asam kini perok kue tidak kerja susi tan panik kuah aduk menen gay up bersemet pat kaba kerja menunggu kasulang accidental kan kasulang insiden itu baginya nang berdiri di cara nok ka koi kaca ka ba long koren ko ke pressure jom napo lara ke sagajin tu jom siap ko ka long iki ba timlak su ban yadai la dia ke harwide kene te ka ba kai ka ba sosi kawan ini pat nanes mat na ketu nagan pam ya yano ki pawan hari ni ka wa Umngi kalong ka caka kapala pam kapala ja ki pun pak cing susi amkwa ba na ketu ikan pam ki pawan na selong kantam di pamkip ya kan ki area sini kalong ka pam saw ha lada ki wan ban bam khana sini kimdei ban ti kim yo wara ki susi ya kayu sem ke tuno bat tu na hamla ban batai ni nomor pa kejingkloy jeng ki pahai sem ki panajan ban tengah kantam ya ke police department ya ke NR